Od kad je Miljanina majka i zvanično potvrdila da se njena ćerka zaljubila u Nenada, počelo je interesovanje za privatni život njenog izabranika. Tako je i sama reality zvezda istakla kako je njen dečko biznismen i to veoma uspešan, da u svom vlasništvu ima čak 7 stanova kao i neke zgrade. Ipak, kako beogradski mediji saznaju, prava istina je da je Nenad navodno zapravo serviser klima uređaja u jednom servisu u Beogradu. O tome svedoči i činjenica da su kamere emisije Paparazzo lov još na početku njihovog zabavljanja snimile njih dvoje u vožnji gradom, upravo u pick-upu sa oznakom firme u kojoj je zaposlen kao serviser i koje je njegovo službeno vozilo. Nenad je inače razveden, u braku je bio godinu dana i ima 2 dece.